ibiro bye si byinshi ndetse muhuriye mu nzira wakwibaza ngo ubundi uyu mu buzima busanzwe yashobora gukora iki. Ariko burya ntuzacire urubanza igitabo ukurikije uko ubona igifuniko cyacyo. Mu buzima busanzwe yikundira gutwara imodoka, yaba ari automatique cyangwa se manuel, w'ibyo ntabwo abitindaho, ifa kuba ari imodoka. Tadej Pogacar uyu ni umwami w'abami mu mukino wo gusiganwa ku magare, akaba wakakirirwa ku meza amwe n'abanyabigwi nka Simba Wanyika, Christopher Clive Froome. Ariko unavuze ko ari imana y'uyu mukino ntabwo waba ubeshye. Ni icyatwa, ikirangirire ndetse akaba igisamaguye bigeze mu guterera imisozi, kubera ko abamwiboneye n'amaso yabo ubwo yazamukaga umuhanda w'amabuye wo kwa Mutwe bose batunguwe n'ibyo amaso yabo yiboneye. Ariko se uyu musore wandikiye amateka i Kigali bikanatuma aramukanya na Perezida Kagame, ubundi mu busanzwe ni muntu ki? Uyu ni umusore utanije imyaka 27 y'amavuko, ariko ibigwi bye birivugira cyane. Bahaye ikaze naho njye mugiye kubana. Amazina yanjye nitwa Gladiator. Kuri iki cyumweru tariki 28 Nzeri umwaka 2025 nibwo mu Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali hasuzwaga irushanwa rya shampiyona y'isi y'amagare umwaka 2025 yari imaze icyumweru ibera mu mihanda myiza ya Kigali. Umunya-Slovenia Tadej Pogacar yegukanye umudari wa zahabu mu cyiciro cy'abagabo aho basiganwaga ku ntera y'ibirometero 237. Tadej Pogacar yegukanye umudari wa zahabu ahigitse umubiri Jeremiko Evenepoel waje ku mwanya wa kabiri ndetse n'umunya-Ireland Ben Hill wasoreje ku mwanya wa gatatu. Isiganwa Tadej Pogacar yatwariyeho umudari wa zahabu ryari ritegerejwe na benshi, ahanini biturutse ku miterere y'urugendo abakinnyi bari gukora, aho ryari rigizwe cyane no kuzenguruka ibice bigizwe n'imisozi birimo agace ka Noruveje, kwa Mutwe, amapave yo kwa Minyoni ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali isiganwa ryabereyemo. Ku ntera y'ibirometero 237 isiganwa ryaje kurangira Tadej Pogacar ari wegukanye umudari wa zahabu, aho yandikiriye bagenzi be akayobora isiganwa kuva basigaje ibirometero 100 kugera ku musozo waryo. Ariko si ururangiranwa ukuriye amateka i Kigali mu busanzwe ni muntu ki? Tadej Pogacar yabonye izuba tariki 21 Nzeri mu mwaka 1998 avukira mu majyaruguru y'umurwa mukuru w'igihugu cya Slovenia Ljubljana. Inyota yo kuba igihangange uyu musore yagize akiri muto, gusa icyo gihe inzozi ze zari ukuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru, ni cyane ko yanakinaga mu ikipe y'abato ya NK Komenda aho yari atuye mu gace ka Ljubljana. Tadej Pogacar wigaga mu mashuri abanza icyo gihe, inzozi zo kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru zaje gutangira kumuvamo ubwo mukuru we Tiren yatangiraga imyitozo mu ikipe yo gusiganwa ku magare ya Log Ljubljana Cycling Club mu mwaka 2007. Icyo gihe Tadej Pogacar wari ufite imyaka 9 y'amavuko yahise atangira gukunda umukino wo gusiganwa ku magare ndetse atangira kureba ko yatera ikirenge mu cya mukuru we, maze nawe akaba yaba igihangange mu mukino wo gusiganwa ku magare. Mu mpera z'umwaka 2008 Tadej Pogacar yasinyishijwe mu ikipe yo gusiganwa ku magare y'abato ya Log Ljubljana Cycling Club ari nayo yakinagamo mukuru we. Ageze muri iyo kipe Tadej yatangiye kwerekana impano idasanzwe ndetse buri muntu wese wabanaga nayo muri iyo kipe yamubonaga amahazaza heza mu mukino wo gusiganwa ku magare. Afite imyaka 10 y'amavuko mu mwaka 2008 Tadej nibwo yakirinye isiganwa rye rya mbere mu mukino wo gusiganwa ku magare. Nyuma yaho mu mwaka 2009 uyu musore yatsinze irushanwa rye rya mbere mu mukino wo gusiganwa ku magare, rikaba ryari irushanwa ry'abatarengeje imyaka 12 ryabereye mu mujyi wa Kravec mu gihugu cya Slovenia. Nyuma yaho uyu musore yakomeje umukino wo gusiganwa ku magare akina amakipe atandukanye ndetse atozwa n'abatoza bagiye batandukanye. Mu mwaka 2018 nibwo isi yose yatangiye kumenya izina Tadej Pogacar, ubwo hamwe n'ikipe y'igihugu ya Slovenia begukanaga isiganwa rya Tour de l'Avenir ribera mu gihugu cy'Ubufaransa. Nyuma yaho mu mwaka 2019 Tadej Pogacar yasinyishijwe nk'umukinnyi mushya w'ikipe yo gusiganwa ku magare ya UAE Team Emirates yo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, maze hamwe n'iyi kipe bahita begukana isiganwa rya Tour of California. Muri uwo mwaka kandi Tadej Pogacar yegukanye uduce dutatu ibizwi cyane nka etape mu isiganwa rya Vuelta Espana ribera mu gihugu cya Espagne, ndetse muri iri siganwa yasoje ari ku mwanya wa gatatu, aho iri siganwa ryegukanywe n'umukinnyi bakinana mu ikipe y'igihugu ya Slovenia
Primoz Roglic. Ubu dukurikiye ushobora kwibaza ariko se mu by'ukuri ni iyihe mpamvu Tadej Pogacar afatwa nka rurangiranwa mu mukino wo gusiganwa ku magare? Aya ni amwe mu masiganwa uyu musore w'imyaka 27 y'amavuko amaze kwegukana. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Tadej Pogacar yegukanye ku nshuro ya mbere irushanwa rya Tour de France. Nyuma yaho irushanwa yaje kuryisubiza kandi mu mwaka wakurikiye 2021. Isiganwa rya Tour de France Tadej Pogacar yongeye kuritwara kandi mu mwaka w'2024. Muri mwaka kandi 2024 Tadej Pogacar yegukanye isiganwa rya Giro d'Italia ribera mu gihugu cy'Ubutaliyani. Muri mwaka w'2024 kandi Tadej Pogacar yegukanye umudari wa zahabu muri shampiyona y'isi y'amagare mu cyiciro cy'abagabo aho basiganwaga mu muhanda ibizwe cyane nka road race. Si ibyo gusa kuko uyu mudari yongeye kuwisubiza i Kigali mu mwaka w'2025. Aha akaba yarayawegukanye ahegitse abarimo mu Birigirene Evenepoel, umunya-Mexique Isaac Del Toro, umunya-Eritrea Grimey Binyam ndetse n'abanyarwanda barimo Nsengiyumva Shemu. Tadej Pogacar afatwa nk'umwe mu bakinnyi ibihe byose bo mukino wo gusiganwa ku magare, ahanini biturutse ku bigwi bye kuko mu mwaka w'2024 uyu mukinnyi yakoze amateka yo kwegukana imidari 3 ikomeye mu mukino wo gusiganwa ku magare. Muri iyo midari harimo yegukanye mu isiganwa rya Tour de France aho yari yegukanye mu mwaka w'2024. Uwo mwaka yegukanye kandi isiganwa rya Giro d'Italia ndetse muri uwo mwaka yegukanye n'umudari wa zahabu muri shampiyona y'isi y'amagare mu gusiganwa mu muhanda road race. Aka gahigo Tadej Pogacar akaba gasangiye n'abakinnyi babiri bonyine mu mateka y'uyu mukino, abo bakaba ari Eddy Merckx ndetse na Stefan Loesch. Hirya y'ubuzima bwo kunyonga igare, Tadej Pogacar mu mashuri yisumbuye uyu rurangiranwa yize ibijyanye no gukanika ibyuma byo mu nganda ibizwi cyane nka mechanical engineering. Ni mu gihe nyuma yaho yize ibijyanye na siporo muri kaminuza ya Cluj University yo mu gihugu cya Slovenia, ariko aza gucumbika amasomo yatayasoje maze ajya gushyira ingufu ze mu mukino wo gusiganwa ku magare. Mu mwaka w'2021 abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Tadej Pogacar yasangije abafana b'amafoto aho yari yambitse impeta y'urukundo umukunzi Ulis Kazigati nawe ukina umukino wo gusiganwa ku magare. Nyuma yaho mu kwezi kwa Kamena ku mwaka w'2024 abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Uliska umukunzi wa Tadej Pogacar yatangaje ko bari mu myiteguro yo gukora ubukwe, ariko ahishura ko bigoranye ahanini bitewe n'uburyo aba bombi baba bahugiye mu mukino wo gusiganwa ku magare. Ngaye nguko ibyihariye ndetse n'ibindi wamenya ku buzima bwa rurangiranwa Tadej Pogacar wandikiye amateka mu Rwanda nyuma yo kwegukana umudari wa zahabu muri shampiyona y'isi y'amagare mu mwaka w'2025. Tadej bibaye inshuro ya kabiri yegukanye uyu mudari kuko n'umwaka ushize 2024 i Zurich mu gihugu cy'Ubusuwisi yawegukanye nabwo ahigitse abarimo Remco Evenepoel bahanganaga no ku munsi w'ejo. Nyemera nkushimire naho ubundi ngiye nitwa Gladiator.